Bema se ukugya onan ana akɔ toilet na hu se nsu bema mu ba nye de bia na infections etada ne ma miensa we etimi de ba ti ndi na hye no so pa mestre se de yeye oni gye ho a follow kyena nipa fro nso enhu didi kan se sometimes so toilet na wochima bema yo prostatic fluid nsu a prostate ni chin se nsu ni chin a ebe fa sperms menya hoden now se prostate ni chin pia now ko jana wo chimo a isa se pressure ba wa ya se wonti ne tuma sa prostatic fluid bi nsu ba bonten no ho be ka se infection but na infection yes nsu efi prostate ni mu e na echi ba 2 ebo nso ana o semen no ana so sperms no e produce more in the seminal vesicle no sperms ginem because one we bia ante nti wonta ejaculate sperms ntuma bonten ti eta ho nti ko jana na wo chima na ofo so a na seminal vesicle na pi na sperms aba who obeka say be infection e go ha na sperms. Third one say be man pi na ta de nku semina nuro eye be man ho pese kese pese ye den mo no de niema eye ano ne ho no e bitimi call you try inside no na e ba say hyensu na e ko hyensu nso a wo ko toilet no na wo kyem no e bitumi abmo ho say ensu fi mo ba inti say e ba sa pese pampan room ana say pese o ya de a any infection but be man ni mu nya o ya na pampan bia ni nsu no eba misro entoto no ne ade ebe yimpa akoye test na hwe follow yen na koso ahwe na che era mose.